Nah lai mana kan kita mau mereka mau buat akan susah. Kita sama-sama Evan. Kipan hit lain. Ini mereka ada dalam video kan. Satmin hau kum som le kum khat vel ni hai tan lam zo thailo nu la pan gim pi ma ma jing abang le nu pan chisu kuma ka pi ban he tunin keng lam zo thei ta zong le awa le na ting tegiwal ministry hon wheelchair ka zo pi vin he nu la pa jong chisu le ni ki pa in amo ki pan sang ki ho ki pan na le thiên cả thằng vậy này tua hay hết ito bang dagiwal ministry ake mga member anak kong pana ako na hin ta sa le hagawa hoy tan telephone na kanin pathin phat na pathin kam machal ho hi hatan kam be chi ni te ma jong ito bang blessing day ti ham ke ho member ho in dagiwal ministry ho in khale khaga ge thopin ho moni thuma ho chi ta in so pathin phat na hoy tan kam chin kam le ni si thang vai na ba la sa hoy ko le ko ni pathin dagiwal ministry ho phat hin bo chin ta masapenin tong pha phai pe ten ka thang in chuti jong le etapang dagiwal ministry in phut do pa zam klin ho kip chunga ke pa thu kain thongin chubana tuni ni khuwa mulhai baptist church a now sanmin ho ama chunga pathin na ka to ho ka ga na hele pathin lopi na kamuda in chuti jong le maban hin khuwa jong etapang ministry ya khan to jing ding ka kenemin chuki zong le naw te cheng loi la pai te cha ho tu ni ai pan khal nawal wa phat ki dang dang ting le chasang hoi jol phaja pong dingin pakai minin ka hin temin dagiwal ministry he khang to jing han lang wa noi pumpi hin lu su han ti chu pakai mena ka ti na khat nei